Da ste ljudi došli u prvi tutorial na mom kanalu. I u ovoj epizodi ću vam pokazati kako ubaciti skin u NetBlocks. Prvo što nam treba je onaj APK editor. To ćete skinuti preko ove aplikacije Google Play. Vidite, ukucate evo APK editor. I obavezno ovo prvo, ništa ovo APK editor, onako se plaća. Kada ste to skinuli, uđete u Google Chrome. Ukucate neku sliku koju hoćete sliku, evo ja ću, idemo Bulbasaur slika. Slika. I sada, ako hoćete da ubacite Bulbasaur, idete spremi sliku i onda će vam se početi ta slika skidati. Kada vam se skine, uđete u APK editor. Ovaj APK editor što sam vam rekao. I ovako vam se izbaci. Kliknete ovo drugo, select APK from app. I onda zaberete tu NetBlocks. Na simple edit. Simple edit, idemo images i tražimo tu gdje su ovi od igrice NetBlocks, ovo tu, ovi što se ne plaća, vidite vam. Sad evo ja neću ovog tu, ovog medu sad. I držite na tu sliku i vam se izbaci. Kliknete replace i bude gdje je ta slika samo. Evo je ova tu slika koju ste izabrali. Idete save. Idete save. I pisat working i ovo da pričekate. Hajde. Evo ga. Samo malo ovo me zezam. Vam ovo piše APK save. Trebate izbrisati ovo remove. NetBlocks ćete se deinstalirati da deinstalirate ovo remove. Onda je deinstalacija završena. Trebate, ako hoćete da skinete ovaj NetBlocks, to uključiti nepoznati izvori. Trebate to da uključite da biste ovo da vam se uđe u ovo. Onda kliknete dalje i instalirati. I ono će vam se početi instalirati. Još 3 minute snimam, 4 još. Hajde. Idemo ljudi, ajde više, kad će se ovo napuni? Svaki put ovako sporo se puni. Možete izaći iz ovoga, ali ja neću, ne znam kad će mi se skinuti opet ovaj NetBlocks. Ako nemate dovoljno onaj NetBlocks, ovdje će vam pisati tu pred NetBlocks ovo instaliranje i tu će vam pisati upravljanje aplikacijama, morate izbrisati neke igrice koje imate, šta već, što ja uzima. Tada se može skinuti ovaj NetBlocks. Ajde, idemo. Nadam se da sam vam pomogao u ovom. Evo ja ću sad kad mi se skine ući ću u NetBlocks da vidite je li ovo tačno ili laž. Koliko se ovo treba. Ja ću izaći. Evo skinuo vam se. I ono vam će biti, evo vam NetBlocks. Uđete u NetBlocks.
fino uđete u ovo 3, kaže, u skin, ide do, sad samo malo, da sad čekam da se učita, samo taj skin, evo ga, znači glasao, imate tu skin. Ljudi, nadam se da sam vam pomogao u ovom tutorialu. Ako se svidio ovaj tutorial, lajkujte, share, subscribe i čao, pozdrav!